Dobro večer, poštovani slušalci i gledaoci, hvala što ste uvijek sa mnom. Petak je rezervisan za podcast, prošli put smo radili iz Brisela, pokušat ćemo i da promijenimo malo formu u nekom narednom periodu, želimo da odemo na neka lijepa mjesta širom Crne Gore, ali večeras raspravljamo oko 3 teme i naravno odgovarajući na vaša brojna pitanja. Podcast ćemo večeras posvetiti nažalost nekim vampirima prošlosti, pošto se dosta govori o tome kako je bilo i šta je moglo da bude drugačije. Malo bih se osvrnuo i na aferu Telekom, koja je opet nekako aktuelna, mislim da je kompatibilna i sa aferom Možura, i želio bih da govorim o tome ko treba da dobije najveće državno priznanje uoči 20-godišnjice nezavisnosti Crne Gore. Pa odmah da pređem na stvar. Dakle, vidjeli ste da sada uoči 20-godišnjice rade se retrospektive, nije to nešto što nije karakteristično i za druge države, kako je moglo da bude, gdje smo mogli da budemo, šta su bile neke dobre stvari, šta su bile greške. Ja bih samo rekao sljedeće, i to je moja glavna teza. Prvih 20 godina nezavisnosti Crne Gore je pripalo tajkunima, političkoj eliti koja je bila neodgovorna, ljudima koji su se snašli u tranziciji, pripala je onima koji nisu zaslužili i nisu, čini mi se, dovoljno voljeli državu Crnu Goru, i pripala je onima koji joj, po mom skromnom sudu, nisu željeli ništa dobro. Narednih 20 godina će pripasti građanima Crne Gore. Svim dobrim, poštenim ljudima koji vide ovu državu i kao članicu Evropske unije, ali i još važnije kao zemlju pomirenih, srećnih i bogatih ljudi. Naredna 20-godišnjica, narednih 20 godina će biti po meni posvećeni građanima, životnom standardu i izgradnji jedne države koja će biti na ponos svih onih koji ovdje žive i svih onih koji će posjetiti turistički ili na bilo koji drugi način. A o vampirima ipak sam morao, nisam, iako sam uvijek želim da puštim da se kolege, pogotovo ove kolege koje su sad nekako upali kao padobranci i došli ničim zasluženo na određene pozicije, da se oni obračunavaju i da govore sad šta je bilo za vrijeme DPS-a, pa DPS se nekako isto brani, govori šta su oni radili. Ja ne znam, kao da živimo u paralelnom univerzumu. Prvo, ovi ljudi što su sad došli na vlast, ja ne znam kakve oni zasluge imaju za pad DPS. Jedan značajan dio. Naravno, ovdje ne govorim o nekim strankama što su tu tradicionalne. Većina od njih su bili ljudi koji su bili nosači pica po Bemaxu i po nekim drugim mjestima i ljudi koji su bili u državnim institucijama ili su negdje bili treći ešalon DPS. Najgore od svega je što su nastavili tu politiku DPS. I ja mislim da im ne pripada toliko da se obračunavaju, makar ne na taj način, sa tim DPS-om. A kad je riječ o DPS-u, čovjek jednostavno da ne živi u Crnoj Gori mislio bi da je ovo jedan paralelni univerzum. Ispade da oni ni za šta nisu krivi i da je sve ovo bila neka zavjera, sjećate se onih priča, zavjere, Cije, crkve i Vatikana protiv DPS-a, protiv Mila Đukanovića, a kao vi su bili kao nevinašca koji su bili žrtve čitavog tog sistema. Pa smo čuli da i šverc cigareta i druge stvari koje su bile kriminalne u Crnoj Gori zapravo nijesu to nikakve bile stvarne radnje koje je radio DPS i vrh DPS-a, nego je to zapravo bilo nešto što je bilo nama imputirano sa strane i od strane nekih bezbjednostnih službi. Alo, gdje žive ovi ljudi? Pa ko može više da povjeruje u te gluposti? Znaju li oni da je protiv mnogih njihovih ljudi već su preduzete aktivnosti? Znaju li da će protiv određenog broja ljudi koji do sad nisu procesuirani 100% biti predmet rada specijalnog državnog tužilaštva u nekom narednom periodu? Znaju li da su ovdje razvili biznis koji je vredio 500 miliona eura godišnje? A kad je riječ o strancima i o tome ko je znao, da, oni su znali, pa oni su i novoj vladi, našoj vladi posle 2020. godine pomogli oko toga. Zašto nisu htjeli da se obračunaju sa DPS-om ranije i sa Đukanovićem i sa tim kriminalnim miljeom? To ostaje pitanje i vjerovatno odgovor je vrlo jednostavan. Zato što stranci imaju svoj interes. I njihov interes nije ispred interesa građana Crne Gore. Njima nije interes građana Crne Gore ispred njihovog ličnog interesa. Ako je njihov lični interes bio da tamo bude neki Đukanović i neki korumpirani lideri da budu na vlasti, oni će uvijek zatvarati oči.
Mi ne treba da ih zatvaramo. I ne treba da dozvolimo da nas sad preko određenih nastupa i medije i tako dalje, danas jednostavno, meni je ovo sve zabavno. Meni je zabavno. Vidio sam da je Đukanović otišao na ETV, zamislite na ETV, karakteristično je, reći ću zbog čega, i onda maše nekim papirima i kaže pogledajte ove dokumente, šta je, ja sam bio ok 2013. godine i tako dalje. Dakle, to je isti onaj ETV čije je vlasništvo Ranka Ubovića i Aca Mijailovića. Želim zbog građana da pomenem da sam jutros dobio informaciju da sam još jednu presudu dobio protiv njih. To su ljudi koji su mene tužili dok sam bio premijer, što je stvarno nečuveno, ali ok, sve trpi papir, da sam ih lažno optužio da su na vrhu kriminalne hobotnice u Crnoj Gori. I ja sam i tad rekao i sad ponavljam, na vrhu kriminalne hobotnice, iako nisu sami, između ostalih su Ranko Ubović, Aco Mijailović i Zoran Lazović. A ja očekujem da do njihovog poslodavca dođe specijalno državno tužilaštvo. I ovim putem napominjem da one prepiske koje imate priliku da čitate i o Ivanu Vukoviću i o mnogim drugima, da je to samo jedan mali dio stvari koji će ih zadesiti u narednom periodu. I ne bih uopšte to tretirao kao neki linč lični ili prepiske lične, jer svi mi u telefonu imamo sigurno i vrlo laganu komunikaciju ili opuštenu komunikaciju, često možda i neprimjerenu komunikaciju između prijatelja, između drugova, kolega i tako dalje. Nekad smo ljuti, nekad izgovaramo neke teške riječi. To je velika razlika između neke komunikacije koja je privatna i organizovane kriminalne grupe koja ima svoje vojnike u politici, u tužilaštvu, u sudstvu, u ANB-u i u raznim institucijama. Iđe komande da se blate ljudi na pravdi Boga dolaze od šefova organizovanih kriminalnih grupa. I s obzirom da sam to osjetio na svojoj koži, protiv koga čovjek, ja sam taj protiv koga se vodila ogromna propaganda koja je trajala godinama dok sam bio i potpredsjednik, naročito kad sam postao premijer. I dan danas botovi koji finansiraju ovi ljudi koji se pominju i koji su vlasnici ovih medija su oni botovi od kojih možete čuti ko je izdajnik, ko je uzeo 21 milion, zašto su se grobovi dali crkvi, zašto se nešto što je nacionalno blago dalo Crnoj Gori i razne gluposti u koje treba neko da povjeruje. I znate što je cilj ovog naroda, ovih ljudi, jeste da pokaže da su građani Crne Gore zapravo neobrazovani, da im pocijeni inteligenciju i da koristi, da tako kažem, propagandu da bi pokazao da je narod jednostavno nesposoban da razlikuje istinu od laži. Ja se protiv toga borim, poštovani građani, i molim vas da dokažete da ne nasjedate na takve stvari, da dokažete da nije grupa kriminalaca sposobna da vas učini da ne možete da razlikujete dobro od lošeg, istinito od lažnog. I postoje poslanici koji su prihvatili da to rade u ime mafije, a postoje i ljudi koji su isto bili ili su i sad u strukturama DPS-a koji odbijaju kad im neko kaže idite u emisiju i recite ovo protiv Abazovića ili protiv nekog drugog ili protiv Šukovića ili protiv Novovića i tako, koji odbijaju da to kažu. I kažu ne želimo to da kažemo zato što to nije istina. A ja ne govorim vama da vi treba meni da vjerujete. Ja samo govorim da treba sa zdravim razumom da ne dopustite da vas neko ko ima svoju agendu, kriminalnu, anticrnogorsku, pa samim tim i antidržavnu, gurne pod noge i smatra vas ljudima koji će da povjeruju u svakojake bljuvotine koje ovi ljudi izgovaraju. I to je velika razlika između privatne prepiske i onoga što je organizovani, sinhronizovani dogovor organizovanog kriminala da se napadaju ljudi koji imaju različita mišljenja ili koji žele da otkrivaju istinu. Zahvalan sam na ovoj presudi. Siguran sam da će oni htjeti da nastave da se sudimo u Podgorici i na drugim mjestima. Ja sam spreman, ruka pravde neće stati
ruku pravde samo pokušavaju da nekako obuzdaju, da je zaustave i tako dalje, neće stati jer su dokazi na sigurno. I sada druga tema koju želim isto da iskomentarišem jeste tema Telekoma, vezana je za ovu prvu. Bilo je prepiski između sudskih instance i tužilačke instance vezano da li je ovaj predmet po znacima navoda mrtav u smislu da je već ostarao i da jednostavno je istekao mu je rok trajanja, ne bi mogla se vratiti na njega, i nekih odluka suda koje misle da taj predmet ipak nije zastarao. Ja mislim da, ne želeći da ulazim u meritum stvari, niti o to kako će na kraju institucije ovo da riješe, iako znate da sam skeptičan kad je u pitanju sudska grana vlasti, ja samo želim da kažem sljedeće. Puna podrška da se rasvijetli slučaj Telekom. I puna podrška svakom čovjeku, bilo u sudstvu ili tužilaštvu, koji ne želi da ovaj slučaj kao i brojni drugi zamru i da bude kao da se nikad nisu ni desili. Dakle, apsolutno ne optužujem nikoga, ali sam vrlo decidan u tome da pružam punu političku, ljudsku, građansku podršku da se afera Telekom ponovo od početka do kraja jednostavno rasvijetli. I mislim da je to nešto što građani Crne Gore očekuju. Povukao bih paralelu sa Možurom, jer je Možuru čekala slična sudbina. I mi smo aktivirali anketni odbor da ne bi došlo do zastarijevanja ovog slučaja i da bi javnost podsjetili na mnoge neregularnosti koje se tiču toga slučaja. Naravno, ne želim da prejudiciram, vodimo na odboru jednu raspravu koja je nekad konstruktivna, nekad manja konstruktivna, vidjet ćemo šta će biti, ali je mnogo važno da pošaljemo poruku sa ovog mjesta da afere koje su mnogo opteretile građane Crne Gore, mnogo koštale građane Crne Gore, zaslužuju da dobiju epilog. I da je sramno i poražavajuće za zemlju koja želi da bude članica Evropske unije, da te afere dobijaju epilog u nekim drugim zemljama, a da se u Crnoj Gori pravimo mrtvi i da glumimo sistem medveda, ležimo, spavamo i imamo osjećaj kao da se ništa nije desilo. U tom kontekstu moja podrška ide da se ovaj proces pokrene. Šta će biti na kraju između ovih institucionalnih prepucavanja, ja ne znam. To dosta govori i o ozbiljnosti kompletno naših institucija, ali u svakom slučaju mislim da je važno da ovo napomenem. I treća stvar, prije nego što pređe na vaša pitanja, tiče se 20-godišnjice nezavisnosti Crne Gore i o tome ko bi trebao da dobije najveće državno priznanje. Dakle, ja pohvaljujem čin predsjednika države koji je prošle godine, ako se dobro sjećam, dao orden Vanji Ćalović, i mislim da je to bilo potpuno ispravno i ok, i da je ta žena svojim angažmanom apsolutno zaslužila da bude prepoznata institucionalno od države Crne Gore. Zbog svega što je radila u borbi protiv korupcije i njene borbe koja je bila zaista neiscrpna i koja se nastavlja, nadam se, istim intenzitetom i istim žarom. Sa druge strane, moje kolege iz građanskog pokreta URA, odnosno Cetinske URE, su pokrenuli jednu inicijativu koja je fenomenalna, koja ima moju punu podršku i svih kolega iz URA, ali ja mislim što je važnije, ima podršku građana Crne Gore, jeste inicijativa da se najveće državno priznanje za nezavisnost dodijeli Slavku Peroviću. I reći ću razloge zašto. Dakle, svi mi imamo političke razlike i on je bio čovjek koji je vodio jednu partiju koja je imala određenu i retoriku i određeni program, i naravno da je bilo ljudi što su mislili suprotno i što dan danas misle suprotno. Međutim, jedna stvar oko kojeg ne može da bude sporenja ako smo pošteni, jeste činjenica da je Slavko Perović jedan od ljudi koji je prvi raskrinkao kriminalnu hobotnicu u Crnoj Gori, govorio o tome ko pravi privatnu državu, borio se za građanske vrijednosti, imao cijelo vrijeme antiratnu retoriku i pokušavao na sve načine da objasni zašto je ova država održiva i zašto treba da bude nezavisna i suverena i da jednostavno u kojem konceptu treba da živi.
Dok su drugi ljudi birali rat, on je birao mir i parole koje su upućivale na mir. Dok su drugi ljudi govorili o konfliktu, o svađi nacionalnoj, Slavko Perović je pokušavao koliko je mogao, koliko je bilo u njegovoj mogućnosti da miri narod i da objasni zašto je ovdje istorijski suživot jedna konstanta i zašto treba zajednički da gradimo jednu državu koja treba da bude za primjer cijeloj Evropi. Bio je žrtva onog režima prije 2020. godine, bio je čovjek kome su mnoge stvari podmetali. Na kraju i kad je završio političku karijeru zvanično, imao jedan strašan napad u Herceg Novom, koji vjerovatno, i to je bilo nešto iscenirano od strane tadašnjih službi bezbjednosti, bio je pod konstantnim pritiskom, kupovali su mu ljude, oduzimali su mu ono što je bilo, što je Liberalni savez sam dobijao, i ja mislim da ne postoji čovjek koji više zaslužuje da bude odlikovan od strane države Crne Gore, predsjednika Crne Gore, nego što je to Slavko Perović. Ponavljam, ostavimo sve naše razlike političke po strani. Neki ljudi su ipak žive enciklopedije, neki ljudi su ipak svojom energijom, svojom retorikom, svojim stvarima nekako ostavili utisak koji ne može nikoga da ostavi ravnodušnim. I ja mislim da je zdravo društvo da to prepoznaje, što ne znači da sutra, naredne godine ili neku narednu proslavu neće neko možda koji imao različite stavove od Slavka Perovića isto biti odlikovan. Tako da želim da pohvalim predsjednika Cetinske ure Slavka Šoleta Jankovića, što mu je pala na pamet ova inicijativa. Želim da pohvalim sve kolege iz Cetinskog odbora koji su se za ovo založili i želim da se zahvalim svim onim istinskim liberalima za koje bi Slavko rekao da se nijesu prodali, koji su stvarno ovu ideju dočekali sa velikim respektom i koji sad očekuju da ona dobije neki institucionalni epilog. Da li Slavko ovo želi, da li mu treba, da li bi uzeo nagradu, ne bi uzeo nagradu, to stvarno nije do nas. Ja bih volio da taj čovjek jednostavno dobije najveće državno priznanje zbog svega onoga što je radio u svom političkom životu i zbog svega onoga što dan danas brojne generacije, pa i mlađi građana, pričaju i prepričavaju kao nešto što su jako pozitivne stvari. Zašto se buni DPS? Evo sad ću zbog ovoga da kažem i zašto su se javili botovi da kažu da on ne treba to da dobije ili da zašto ga je URA kandidovala, a vjerovatno zato što ne mogu da podnesu činjenicu da bi to najveće državno priznanje trebalo da dobije Slavko Perović, a ne Milo Đukanović. Eto. I to vam je ta crnogorska pizma koja nam ne daje da idemo napred i taj egoizam i tako dalje, a vi uporedite i intelekt i sve ono što krasi ta dva čovjeka uz dužni respekt. Dakle, ne želim ovdje nikoga da podcjenjujem, ali mislim da je stvarno okej da ta nagrada, odnosno to priznanje, ode ka tome čovjeku. Eto, sad prelazim na pitanja, bilo ih je dosta, pokušat ću da budem efikasan. Prvo pitanje Milena. Da li građanski koncept u Crnoj Gori realan i održiv ili su identitetske podjele dominantan okvir društva? Draga Milena, jedino građanski koncept znači vječnost države Crne Gore. I sve što je propisano u ovom programu ovdje i sve što mi baštinimo kao jedina, po meni, istinska građanska partija, jeste kompatibilno s onim da Crna Gora bude održiva i da Crna Gora bude vječna. Svi drugi koncepti bi ovu državu gurnuli u neki veliki problem i ja se nadam da neće imati priliku da ti koji zagovaraju drugačije koncepte neće imati priliku da upravljaju Crnom Gorom. Marinko pita. Jadna crnogorska plovidba, što joj napraviše? Šta ćemo sa pomorstvom Britanije? Dragi Marinko, možda je u početku to djelovalo kao skeptično kad sam ja rekao prije nego što se formirala ova Spajićeva vlada, ja sam rekao da ovi ljudi dolaze da odrade neke stvari koje ja nikad u život ne bih volio da odradim. I zbog toga mi je drago što nisam dio ove vlade. Jedna od stvari jeste uništavanje naše pomorske privrede i ukupno osjećaja da mi ne treba da budemo primorska zemlja, nego jednostavno da treba da budemo kontinentalna.
Imamo 2 kompanije, Barsku plovidbu i Crnogorsku plovidbu, i eksperti Spajićeve vlade su već uništili Crnogorsku plovidbu, a na putu su da unište i Barsku. Prodali smo 2 broda, jedina 2 broda koja smo imali, velika broda. Po meni prodali smo ih ispod cijene i u ovom trenutku kompanija duguje 33 miliona eura vladi i vjerojatno su njeni dugovi još i veći. Znači, ostala je bez imovine i duguje 30 i nešto miliona eura. Ostali smo bez brodova, ostali smo bez imovine, ostali smo bez crnogorske plovidbe, a znate bez čega nismo ostali, poštovani Marinko i poštovani građani? Nismo ostali bez ministra pomorstva i nismo ostali bez jednog čovjeka iz borda direktora Crnogorske plovidbe, jer niko nije htio da podnese ostavku za to i ljudi se čvrsto drže za fotelje. Znači, fotelje su ostale, a sve ostalo je otišlo u doboš. To vam je politika Spajićeve vlade i ekonomska ekspertiza na djelu. Nino pita, šta nam uradiš od fudbala u Podgorici ovi političari? Napraviš od FK budućnost da se bori za opstanak. Još jedna tužna stvar. Meni je mnogo žao, ja pružam veliku podršku fudbalskom klubu Budućnost i varvarima, dakle njihovim navijačima. Ja samo imam jedno pitanje. Što ste očekivali od ljudi koji veze sa fudbalom nemaju, a došli su da upravljaju fudbalskim klubom Budućnost u jakom, složenom trenutku za fudbalski klub? Ja ne kažem da oni nisu naslijedili probleme, ja sam tu pošten i govorim istinu u svim situacijama. Ali jeste stvarno mislili da će kadrovi Demokrata i PES-a, koji su fudbal do tad gledali vjerovatno samo na TV-u, i to ponekad, moći fudbalski klub Budućnost da izvade iz problema? Kogod je u to vjerovao, taj veze nema ni sa fudbalom, ni sa sportom. Inače, ovi ljudi što su sad na vlast, oni imaju agendu koja je smišljena ili je stvar njihove nezainteresovani da svaku stvar koja je vrijedna unište ili ako ne mogu da je unište, da je unize. I ja mislim da se to dešava sa fudbalskim klubom Budućnost. Baš mi je žao, tu je bilo puno i neregularnosti. Ja mislim da neki ljudi iz prethodnog perioda trebaju da odgovaraju. Tu je bilo mnogo neregularnosti, tu je bilo mnogo i namještanja transfera i namještanja, da tako kažem, plata koje su se polu davale kroz račun, polu su se davale na ruke, vraćao se novac. Svašta se dešavalo u fudbalskom klubu Budućnost. Sjetimo se samo što se desilo s onom proslavom, onaj fijasko s onom proslavom koji je bio na trgu, gdje ljudima koji su zaslužni za fudbal nisu ostavili mjesta da sjede na prvi red, nego su ih stavili negdje na kraj. Što vi iz takve atmosfere možete da očekujete? Eto, dragi Nino, ja pružam podršku ljudsku, građansku i sportsku. Inače sam veliki fan fudbala, ali i svog sporta, i tužan sam kad vidim šta se dešava sa fudbalskim klubom Budućnost. Eto. Ali adresa vam je samo jedna. Adresa je isključivo samo jedna, a to je gradska uprava glavnog grada. Asja pita. Prođe kod Veljeg brda, tamo nema ni R od radnika, niti mašine rade, vjerovatno aludira na gospođu Nedović, kako reče uvaženo poslanica Nedović. Još jedan njihov propali glupi projekat, to je, eto sad vidjet ćemo, imaju veliki problem sa određenim institucijama državnim da im daju saglasnost, hoće li oni da prospu taj novac tamo, ja ne znam. Ono što želim da kažem da mi imamo suprotnu ideju, jedino održivu, propisano ovdje, draga Asija. Taj program se zove Stan za sve i garantujem da je najbolje rješenje za rješavanje stambenog pitanja ljudi koji su u stanju socijalne potrebe ili koji ne mogu po postojećim cijenama da dođu do krova nad glavom. Stan za sve podrazumijeva formiranje fonda koji bi samo u početku funkcionisao bi kao perpetuum mobile, sam bi se punio, samo u početku bila bi odvojena sredstva od države Crne Gore,
nakon toga prodavali bi se stanovi po cijeni izgradnje koliko košta investitora, punio bi se sve što bi se prodalo, opet bi se vraćalo u fond i taj projekat bi mogli da radimo ne u Podgorici, nego u svakom gradu u Crnoj Gori. To je razlika između ljudi koji imaju viziju i plan i ljudi koji samo su htjeli nešto kad su vidjeli da je to problem nešto da urade i sad se jednostavno sami ukopavaju. Gdje ste vi vidjeli da premijer i nekoliko ministara otvara pripremne radove? Gdje ste to vidjeli? Juče sam vidio da su najavili otvaranje bulevara koji je pola. Vjerujte, bivalo je i vlada, i biće, i bilo i grešaka, ali ovo je ljudi kao da je neka skrivena kamera, ovdje samo čekamo da neko dođe neki dan i da kaže ljudi sve ovo bila skrivena kamera, izvinjavamo se, malo smo se šalili, idemo sad u realan život. Tako da je isto sa Velim Brdom. Bos pita, šta mislite o suludom zakonu o prebivalištu? Posle sramnih DPS zakona o državljanstvu, nova vlast isto se obračunava sa dijasporom. Nema države koja se lakše odriče svojih ljudi od Crne Gore. Bos, ja mislim da je ovo veliko pitanje, mislim da veliko pitanje iziskuje ozbiljan pristup, mislim da ovi ljudi to ne mogu da odrade i nemojte da mislite da će nešto dijaspori ili nama koji živimo ovdje biti bolje dok je ovakva vlast. Nikola pita, ajde malo digni glas protiv neviđene korupcije i zastiđa u slučaju carine. Predsjednik opštine Herceg Novi, ministar nesrećni Slaven, plus ona prijetnja potpredsjednice Skupštine da je ako ne trepne u sred Skupštine. Dignite glas do neba ako te ima dritan jer si nešto učutao po pitanju demokrata i PES u zadnje vrijeme. Dragi Nikola, moj glas je uvijek vrlo jasan, glasan i otvoren. Pričao sam i na ovu temu kao i na sve, ali nemam razloga da ne ponovim. Lično, kao i u ovim drugim slučajima, ja ne znam, oni su obećali da će da stanu na kraj divlje gradnje nikad više nije bilo u Crnoj Gori. Rekli su da će da stanu na kraj korupciji, nikad više korupcije nije bilo u Crnoj Gori. I povrh svega, kada je u pitanju ovaj slučaj carine, vjerujte meni da nije toliko komplikovana situacija vezano iz UNESCO, ovo sve zvuči kao da je neki crtani film. Stigla je odluka da se daje 2 mjeseca carinama da vrate plažu u prvobitno stanje. A ako carine to ne odrade, imaće neku veliku, visoku novčanu kaznu, što baš će da ih optereti, i onda će država da vrati u prvobitno stanje. Sad da ja kažem jednu stvar. Danas je 15. maj. 15. jula ističe to i 15. jula će mašine države Crne Gore da krenu u sred turističke sezone da vrate plažu u prvobitno stanje. Pa ljudi, ako možete da povjerujete u ovo, onda mi ne zaslužujemo ni državu. Zamislite vi što su ljudi smislili. Znači, 15. jula, kad 1. jula počinje glavna turistička sezona. Oni misle da ako carine to ne vrate, ili će carine sad potrošiti pola sezone da vraćaju plažu u prvobitno stanje, hoće kako ne, ili će, ako se to ne desi, država preko institucija zaštite prostore da vrati stvari u prvobitno stanje. Ova država ne može da napravi jednu trafiku, a ne da vrati ono što se tamo desilo u prvobitno stanje. Eto, to je moj odgovor i ko će odgovarati, šta će odgovarati, ne znam. Evo, vidimo da postoje neke aktivnosti. Vjerovatno će, kao i u mnogim slučajevima, biti da apsolutno niko nije kriv, da su svi srećni i zadovoljni i desit će se kad može da se devastira Sveti Stefan, kad su ovi ljudi digli ruku da se devastira Sveti Stefan. Ne znam zašto mislite da ovi ljudi neće dići ruku da se devastira i Boka Kotorska. Nastavljamo, Pero pita. Samo da javim da ste vi iz Ure ispoštovali Slavka Perovića više nego svi ovi za 35 godina. Meni je, dragi Pero, drago ako je tako. Ja imam veliki respekt prema Slavku Peroviću i mnogo sam ponosan što sam imao prilike da ga ugostim i u vladi Crne Gore. Nikad to nisam objavio, niti sam želio od toga da pravim politički marketing. Ja se trudim da budem fair prema svima, ali mi je drago da je čovjek došao, da smo imali jedan jako lijep razgovor i da sam mu rekao tada, i to ne zaboravljam, sjeo sam ga na mjesto premijera i rekao sam, kamo sreće da si 92. sio ovdje. Vjerovatno bi u Crnoj Gori bilo sve drugačije.
Zato veliki respekt, toliko koliko mogu, ja zaista poštujem ne samo gospodina Perovića, nego sve ljude koji su se na časni način borili da ova zemlja bude drugačija, pravednija i bolja. Vladimir pita, šta je opasnije za državu, loš lider ili nezainteresovani narod? Ja lično mislim da loši lideri prave nezainteresovani narod, ali mislim da je opasnije nezainteresovani narod. Zašto? Zato što nezainteresovani narod onda ima problem da promijeni lošeg lidera, a zainteresovani narod, čak i ako ga zadesi loši lider, može brzo da interveniše i da stvari vrati, da tako kažemo, neki dobar kolosijek. Aldijana pita, koliko je teško opstati u ovoj korumpiranom i manipulativnom svijetu? Aldijana, to je kao ono, nije ovo samo vezano za nas, inače u svijetu tako. Ili ste lovac ili ste plijen i uvijek je teško, ili bježite od onoga koji želi da vas proguta, ili napadate neke gdje mislite da možete nešto da se prehranite, što bi se rekli. Teško je, ali ovo je samo jedna etapa. Dakle, za vjerujući narod ovo je samo jedna etapa. Svjetovna su uvijek malena carstva. Dragana pita, kad će se promijeniti zakon za ljude iz Srbije koji godinama žive ovdje, a sad im prave problem za dozvolu? Nisam 100% siguran, draga Dragana, znam da imaju problema, znam da mnogi ljudi čekaju na državljanstvo, ali nisam siguran da ova vlada ima kapacitet da se suoči sa time. Ajat pita, hoćete li ponovo postati premijer? Ako to budu željeli građani Crne Gore, hoću, i uvijek kao i u prvom putu bih to radio sa puno entuzijazma. Inače, najveća čast koju čovjek ima jeste da služi svojoj državi. Zatvoreni krug pita, poštovani gospodine Abazoviću, kako komentarišete činjenicu da se zbog istraga i neregularnim diplomama u BiH trenutno blokiraju i iskraćuju prava stotinama studenata koji nemaju nikakve veze sa prevarama? Da li smatra da je korektno primjenjivati princip kolektivne odgovornosti na štetu poštenih studenata iz Crne Gore umjesto da se sistem hitno odvoji regularne dosije od onih pod istragom? Nisam siguran da ovo razumijem, dakle ne znam šta se dešava u BiH, ali ako se radi o studentima iz Crne Gore, ja lično mislim da država i svako dobronamjeran treba da stane u njihovu zaštitu. Ako postoje neko ko je radio neregularnosti, ja nisam za kolektivnu odgovornost, naročito ne studenti nisu ni u mogućnosti da rade neke neregularnosti. Ako se radi o nekim studentskim programima koji nisu bili akreditovani ili nisu bili kako treba, to je državni problem, a mislim da svi oni koji su dobri studenti i tako trebaju da nađu mogućnost da ako ne mogu na toj ustanovi, da nastave studije na nekoj drugoj ustanovi i da sve to privedu kraju. Moja puna podrška je za to. Rambo pita, kad ćete donijeti neki zakon da stane na put građevinskoj mafiji koju uništava Ulcinj, Meterizi i Liman i cijelu Crnu Goru? Dragi Rambo, ja sam upoznat sa problemom Meteriza i sa problemom Limana. Naročito je bila velika galama oko situacije u Meterizima. Ne znam da li sam to već jednom objasnio, zato što sam imao jedno pitanje od jednog svog prijatelja Lazovića iz Ulcinja, ali ne je zgorek da ponovim. Dakle, to što se dešava u Meterizima usvojila je vlast 2012. godine. I ta vlast je vrlo slična ovoj vlasti iz 2026. Tad su na vlasti bile albanske partije i DPS. Ok? Isto su sad na vlasti albanske partije i DPS. Imali su potrebu i interes da sklone URU sa vlasti, da bi mogli da dogovaraju poslove sa Alabarom i da bi mogli da uništavaju prostor. I ne znam jeste Rambo iz Ulcinja, sviđa mi se ovo ime, ali mislim da nam stvarno treba Rambo tamo da bi mogao nekako da se obračuna sa svim onim što se dešava u tom gradu koji je potpuno pošao, da tako kažem, u jedan kolaps. Eto, ali treba biti pošten, nemojte da adresirate na pogrešne ljude, ne govorim na vas, nemojte da adresirate na pogrešne ljude. 2027. su izbori, ako se URA vrati, ja odgovaram za to što je zaštita prostora u Ulcinju i držite me za riječ, evo rekao sam javno, ostaće na YouTube, ja odgovaram za zaštitu prostora u Ulcinju 27. kad se URA bude vratila na vlast. Eto.
Dubravka. Dritane, kako da ostvarim pravo na produženi boravak po osnovu vlasništva nekretnina koji uvede novi moment u zakonu o 150.000 eura vrijednosti stana, a ja sam investirala u manju vrijednost investicije. Draga Dubravka, upućen sam u sve ovo, ja sam bio protiv tog zakona, mislim da je potpuno sulud i mislim da se mi samo svađamo sa ljudima koji ovdje žive, država se samo ulazi dalje u dubiozu, u konflikte. U ovom trenutku nisam siguran kako vam se može pomoći, ali ću se zainteresovati. Nisam siguran šta može da se uradi, s obzirom da je vaša nekretnina manje vrijednosti od 150.000 eura. Ivan pita, kad će vlasnici firmi prijavljivati platu u cijelosti vozača kamiona da se više ne vozi po Europi, jer na platu od 2.500 eura mogu i u Crnoj Gori da žive kao gore, ali je vlasnicima firmi dozvoljeno da rade šta hoće i da te prijave na pola radnog vremena, iako radiš puno radno vrijeme, 45 sati nedeljno. Ako razumijem ovo, ubijte me, dok kad više će to da se toleriše? Zar i oni na toliku platu ne plaćaju poreze? Znači, dozvoljeno im je da kradu državu, a za 2 neplaćena računa običnog radnika gasi se i voda i struja. Shvatam da ima neki veliki problem, shvatam da je veliki problem sa prevoznicima koji su vozili po Europi, a dragi Ivane, ako mislite da neko potkrada državu ili ne plaća poreze, ja mislim da je prava adresa da se to prijavi poreskoj upravi. Ne znam šta bi drugo mogao, ako ima neko objašnjenje koje mi je malo jednostavnije, dajte ga za sljedeću sedmicu. Nebojša pita, da li se može reći da je krenuo mali pomak da čovjek opet postane čovjeku čovjek bez obzira na materijalno stanje i vjersku pripadnost? Dragi Nebojša, čovjek je čovjeku vuk, kako čovjek čovjeku da postane čovjek, to je vjerojatno pitanje, što bi se reklo, od $1.000.000, ali ja mislim da mi svi treba da probamo da budemo dobri ljudi. Ako svi malčice budemo bolji, ja mislim da će svijet biti mnogo, mnogo bolji. Ili svijet oko nas. To je odgovor. Irena pita, odakle ti snaga da se boriš? Ja je crpim iz svega onoga što mi se dešava u životu, iz lijepih stvari, iz razgovora sa dobrim, pametnim ljudima. Ne nedostaje mi snaga, ne nedostaje mi volja, ali vas pozivam da to radimo zajedno. Ja vas stvarno pozivam da ljudi koji vjeruju u naš koncept, u Crnu Goru 365, u Crnu Goru evropsku, pomirenih, srećnih, bogatih ljudi, da nam pristupe, da se zajednički borimo i da ta snaga bude mnogo veća nego što je sada. Predrag, koji je to ritam? Svi zaboravili. Ritam da te pitam. Spofi Najsis pita, Dritane, kad ćeš da se ženiš? Kad će Dritan junior? Dritan junior samo da bude sa onom kosom kao iz Afrike, to je glavna stvar ako bude junior. Mislim da bi to bilo dobro, da može da sakrije neku petardu u svojoj kosi. Lidija pita, ideš li na koncert Ricky Martina? Draga Lidija, ne. Ali ovo ne nije iz nikakvih bezbjednostnih razloga, nego iz razloga što ću biti kući, ja ću biti na Adi Bojani, kogod bude želio za praznike da dođe dolje, ja sam spreman da ako treba neko da se vozi čamcem ili tako dalje, ali u svakom slučaju ja nisam planirao da odem na koncert Ricky Martina i to je to. Mislim da ima dosta ljudi koji su ovako zvaničnici koji treba da se nađu tamo. Janko pita, gdje ćeš za 21. maj i ove praznike? Za 21. maj ću kod kuće, imam dosta putovanja službenih u ovom prethodnom periodu i nakon 21. maja, tako da se radujem prazniku i ja ću biti u Ulcinju, gdje vas sve pozivam, i na Adi Bojani, gdje ja tradicionalno provodim slobodno vrijeme. Evo, ovo su pitanja koje sam odvojio za ovaj podcast. Nadam se da smo se lijepo družili. Vidimo se sljedeće sedmice. Sljedeće sedmice je 22. maj kad treba da bude, dakle nakon Dana nezavisnosti, pa ćemo vjerojatno jedan podcast posvetiti i tome. Živjeli, svako dobro i želim vam ugodan vikend.